मरुओइबा पाउसिंग खोंगचरगा म्यामदा शेयर तौजगे अहानबदा कोविड-19 की टेस्ट रिजल्ट मानरक्तबना सममनबा पोखलै चिंगमैरोंग ममांग लेकायदा लैबा सही हुम्फु सुरबी नुपी अमा सरकारगी ओइना खुम्मल लंपाक्ता लैरिबा कोविड टेस्ट तौफम असिदा टेस्ट थासिगी मापन तौरबा मतुंगदा तरागा माथोइदा पॉजिटिव ओइरे हाइना रिजल्ट लाखी हाइरिबा नुपी असिना थाजबा वाटपा अमसुम सिंगनबा पोकपदगी अमुक हना थासिगी तरागा निथोइदा बाबिना डायग्नोस्टिक सेंटर टेस्ट तौरुबदा नेगेटिव रिजल्ट लाखी मसिगा चप मानबा केस अमदसु चिंगमैरोंग ममांग लेकायदा लैबा सही कुंथ्रागो हुमदोइरोम सुरबा नुपा अमसुंग अक्टोबर तरागा माथोइदा पॉजिटिव रिजल्ट लाखपदगी अमुक हना तरागा हुमदोइदा नेगेटिव रिजल्ट लाखी हाइना चिंगमैरोंग डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंट बी अभिषेक शर्मा खुयेक पीदुना थादोरकपा चेरोल अमना हाइरी चेरोल असिना मखा तारदुना हाइ मिसकसिंग असिदा अमसुम लेकाय असिदा सममनबा पोखनबगा लोइनना चिंगनबा पोखली हाइरिबा रिजल्ट अनि असि करम्बना अचुम्बनो करम्बना अरानबनो खंगद्रे मसिना मरम ओइरगा मेंटल ट्रॉमा अमसुम मेंटल हरासमेंट फंगबगी अचौबा मसा ओइरकदरा हाइबगी चिंगनबा फोले मरम असिना मरी लेनबा अथॉरिटीना मियेंग संगबियो अमसुम क्लैरिफिकेशन पिबिदुना मियामगी सममनबा कोखनबियु हाइना चेरोल असिना खंगलगली हाइना पॉक्सी इसना मखा तारकली अतोपा पाव मनमु दलित नुपी मसिन मना अहुमदा एसिड अटैक तौबिख्रे सही यामना नौरीबी दलित मसिन मनाव नुपी अहुमदा ngasi अयुक सखंगनबा मियोय खरना एसिड हाइजिनबिदुना अटैक तौरखरे हाइरी मसिन मना अहुम अदु सही निपानगी 13 फावबदा लैबा ngakतने मखोइद एसिड हाइजिनदुना अटैक तौरखिबा मफम अदु उत्तर प्रदेश की गोंडा एरिया की परसपुर पुलिस स्टेशन की मनुंगसना लैबा मफम अमदा थोखिबनी हाइना यूपी पुलिस तगी फंगबा पाव अमना फोंदोरखली पुलिस तगी फंगबा पाव अमगी मतुंग इन मसिन मनाव अदुगी मसी अहल अदुगा मा के हक्सांगी सार कुंथ्रा की सांगदा एसिडना साथोखरे मनाव नुपी अनि अदुना सादा तरादगी कुन फाव साखरे हाइरी हौजुक फावदा विक्टिम ओइरिबी इमुंग अदुगी मियोय अमतना पुलिसता एफआईआर अमता थंगलकपा लैत्रि हाइरी परसपुर की एसआई ओ सुधीर सिंहाना केस असिगी मतांगदा मखाताना थिजिनबगी थबक चथरगनी हाइना मखाताना सु फोंदोरखली मयाम ताबीबसु यरमलगनी अदुगा ताबीतबसु यरमंगनी मयामना यामंगनिंगाय ओइबा पावमदी ओइरे प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट अमदी प्राइम मिनिस्टर तोंगनबा लुपा करोड़ लिसिंग निपानगा समरी ताबा VVIP प्लेन सिंग लैसिंदुना अहेनबा सादिंग संगहलै राहुल गांधी हौजिक लेबा असिदा कोविड-19 वायरस लाक्सिननबा अहेनबा सादिंग चतलिंगगी सेरक असिदा बीजेपी न लुसिंगबा एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की सरकार असिना प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू अमदी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तोंगनबा लुपा करोड़ लिसिंग निपानगा समरी ताबा VVIP प्लेन सिंग लैसिंदुना अहेनबा सादिंग अमुक सत्नहनबदगी लैबा असी अवाबगी मथक्ता अवाबगी पोलुमना अमुक ननसिनहलै वाफम असी ऑपोजिशन कांग्रेस लुसिंगबा राहुल गांधी ना हंदक अक्टोबर अमदा कस्टम मेड बी 777 एयरक्राफ्ट हाइना खंगनबा इंडिया की सकनायरबा प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट अमसुम प्राइम मिनिस्टर ना मपा लेबाकता सत्पगी टूर प्रोग्राम दा तोंगनबा ममल यामलबा VVIP एयरक्राफ्ट अनि थुंगलदुना टूर प्रोग्राम चतपा होरकपगी मातांगदा रिएक्ट तौरदुना लुसिंगबा सिना ngasi mahaki ट्विटर की खुथांगदा फोंदोरखिबने अमममदा लुपा करोड़ लिसिंग मरीगा सनी ताबा एयरक्राफ्ट सिंग असि लैसिनबगी महुता ngamkhai ngak senba amadi leba asigi law and order की फिवम फगत हननबा मथौ तौरिबा मसागी मपुनसी कथोक्लबा इंडियन आर्मी सिंगी यामना मरु ओइबा पोलम सैरम सिंग ओइना लैसिलमबना हेना फरमगदबनी हाइना सरकार की एक्सचेकरदगी VVIP एयरक्राफ्ट सिंग लैसिनखिबगी मतंगदा यानिंगदबा उत्तुना राहुल गांधी ना अकनबा रिएक्ट तौखरे हाइरी हौजिक मथौ तौरिबा इंडिया गवर्नमेंट की लनमी सिंगना लॉ एंड ऑर्डर की मथक्ता इंडो चाइना अमसुम इंडो पाक 2 की ngamkhai ngak senbada दरकार ओइरिबा सिंग मरु ओइना चाबा थकपगी मथक्ता यामना लुम्बा अयिंगबा फाउदबा फिरोल सिंग जैकेट सिंग महिक मताई संहंदनबा हैंड ग्लोव सिंग अमदी ऑक्सीजन सिलिंडर सिंग मरु ओइबा पोलम सिंग VVIP एयरक्राफ्ट सिंग लैसिनबदा संखिबा सेनफम अदु यौना सादिंग तौगदबा नते मसागी इज्जत ngaknaba amadi इंडियन आर्मी सिंगना दरकार ओइरिबदु खंगसिनदबा मोंगदा मोदी की सरकार ना अहेनबा सादिंग चतहनखिबा असि अफबा खोंथांग नत्ति हाइन ऑपोजिशन राहुल गांधी ना महाकी ट्विटर दा कमेंट पिखि हाइनसु पॉक्सी एसिदा मखातान फोंदोरकली मरक थाना मणिपुर की ओइबा मरु ओइबा पाव अमनमो ngasiदगी मातम कक्तबा जनरल स्ट्राइक सथगदौरी लूप तरा हुमदोइना पुनसिनदुना सेमखिबा इरमतम येलहौमी कनबा लूपना लैंगाकता थमखिबा डिमांड मंगा लैंगाकना थबकता ओंथोरक्तरबना हयेंग अयुक पुंग मंगादगी मतम कक्तबा जनरल स्ट्राइक की खोंजंग जंगसिलगनी हारी सनामही टेम्पल बोर्ड ngasi नुमिदांग पाउमिसिंग उनबदा लूप असिगी को कन्वेनर वाइखोम नीलबंतना हाई
ilam tam yelhaumi kanba lupna lengak ta thamkiba demand sing adu ngasi phawba thabak to onthok piraktabata natana thabak oina pangthokani haibagi thajabasu piraktaba maramna hayang October tang 13 gi ayuk pung 5 dagi matam kaktaba general strike hauragani naha ahal lairik laisu tamliba mahairoi khudimangna laibaki ni khanna khongjang asibu sogat pifam thoe khongjang asibu sogat piu lambi da tholakpa khudong thiba khudima masa masana amadi lengak na daita pujagadabani haiba wafam waikhom nelabantana makhatana su phungdorali haina poksisina makhatari angjin marakana ba maru oiba pong khatanga hapsage covid 19 ga dengu flu atai matam matam gi laina singapunna naminarakpa yai covid 19 gi laisat manung sida haksang da sokhan badagi ngak thokna bagi khongthang ama oina covid 19 ga dengu malaria seasonal influenza amasum chikungunya gumba matam matam da lakpa laisat singapore infection tawrakpadagi ngakthoknaba amasum layyengnabagi matangda government na guideline phungdokkhre panba yabade haujiki matam asi asigumba matam da laisat oina sandokpa laina sing asi khwaidigi yamna leiba matamni guideline asida government na miyamda hairi madudi pune infection tawrakpana ana layengda awaba thengnarabasu covid 19 virus ka adum laiminarakpasu yai Health Ministry na hairi World Health Organization gi matung ina COVID-19 virus ki case asi ahan bada akan ba lehau horakpa yai aduga lehau lok thungba ison son thaba kok chikpa khanauna ba o ba phaiba wakhal choirakpana singba layong sing asidagi asum natragana masidagi hen uthorakpa yai layong asigi matang asi yamna nakhai sengdabus yai mathakta pankriba matam gi laisat oina lakpa anabasing asisu laihogumna layong amasu covid-19 ga manana ubusu yai karigumba infection punna tawrabadi laihogi layong khakta natana atai layong kaya uthokpana sapsaba laina khandokpada awaba oiba yai ministry na phongdoragli covid-19 amasum seasonal influenza gi mapung oiba ngakthokpagi strategy atai disease singdagi khenarabasu ngakthoknabagi matangda layeng libasingi marakta tathok tasinbagi thabak sathaba mathau tai state singna makhoigi lairiba hakselgi miyoi amadi masak mathum sing ningthina sizinaduna covid-19 ngakthoknaba thabakta pukning hena thingjinbasu yai sairak asina health minister singdoraliba wafam amana hairiba infection sing asi antigen ki oinadi khenarabasu trust reaction haibadi lana positive lana negative ki result lakpa yabagi oithokpasu leitabanatte haina poksisna makhatarakli atopa pawa manamo North Korea gi kimna mapi ira siena troop sing thagat khrei miyamda lal haijakhrei handak sayo loiba numita pangthokhiba military parade amada North Korea gi lusingba Kim Jong Un na wangang bada pukning nungsina mapi ira siena maki lebaki lanmi troop singbu makhoigi katokpasingi damak thagat khrei amasum lebak miyamgi punsibu nungai yaifahanba ngamdabagi damak miyamgi maphamda lal haijakhrei Laiba asigi lengak pairiba Workers Party lingkhatkibagi humdraga manga suba thauram pangthokpada thangja numita wangang hibada lusingba kimna handak kuidringaida sauna sonkhiba nongloi nungsit sing aduda amasum covid-19 virus laisat sandorapa thingnaba kanna hotnakibagi damak parrot aduda tinkhiba lanmi lising kaya adubu thagatkhi state television station na thadorakhiba amasum edit tawraba video footage amada Kim Jong Un na mapi ira sienba amasum matang amada phungatpa manbagumna utkhi US amasum South Korea gi official singnadi hana chingnaba phongdokibu wafam ama haibadi supnagi North Korean citizen amata phawba virus asina nakhidabasi mahak nungai haina kimna haikhi COVID-19 virus ki mayokta lawkhatpa thaurang sing international sanction sing amasum typhoon kyamarum gi sapu aduna citizen singi punsi phagat hanabagi wasak sing adu pangthokpada government pu apanba thonkibani haina kimna haikhi aikhoigi lebak miyamgi punsida khudong thibasing asidagi kannaba aigi hotnabasing amasung thamoi sengba asina matik chaba natte adum oinama aikhoigi miyamna matam punamakta aihakpu mapung phana thajabi amasum amabu oirabasu aigi khanjaba amasung aningbada sawatkhi haina magna makhatakhi lebak asigi nuclear weapon sing amasum ballistic missile program singi matangdagi thamjilakhiba international sanction sing aduna hanana sathina soalaba North Korea gi economy asi COVID-19 virus gi laisa thokpa ama thingnaba hotnabada border traffic punamak thingjinbadagi amuk hena sokhi North Korea gi miyam gi sada nipurom phawbadi sathiba kalen thagi ising isauk amasum typhoon na singba hena soalamba yaba chinja watpagi khudong thiba mayok nare haina United Nations haiki North Korea da asigumba thaudok kaya da ayama matamda toina uba saktam amada
ꯇꯤꯜꯂꯤꯕ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯃꯃꯥꯏ ꯂꯨꯛꯊꯗꯨꯅ ꯃꯄꯤ ꯏꯔꯥ ꯆꯦꯟꯅꯈꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯥꯎꯆꯦꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯤ꯫